Mấy cái quay na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel beton reinate lao mai thon riu tare. Asai August Derek Juruk kum singnay na chui na pungu. The Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in Sam the Ko. Tribal Youth Council Manipur government kau katum na Manipur State Commission for Scheduled Tribes strong chairperson katan appoint sulau kang demand su kanthe. TYCM chairperson katan kata mikau politics kut lau makang sakani. TYCM executive member Lungdi Kalengta press conference kau sa indau kan mikau MSCST tuang chairperson tuang term July tarik na padai kum chingnai na chui na pung khotai loi kan the kum na TYCM chairperson kathan appoint silau dat khang state government kau appeal sukwang kan chongi tiki asai ngan na mi tuang lam kau tan sunatan pat lau mak na bami tu na pian mak mai indau kane TYCM MSCST tuang chairperson state government kada mai kan kau merit tuang base kau kada lau khang sang hoi kani chairperson suni mai candidate dai tribal base lam kau thai chui mai khani experience nai mita kada launi nai tu na sakane mi da kau TYCM republic notice tipat kan me kau Manipur dong scheduled tribes kau chairperson bam khang applications files lau khang ti thai kani kumna chairperson kathan kada ni mai hai transparency nai na tat kai khang ka ge nai mai tai sa indau kani chairperson appointment process kau transparency ma git high court kau case sin thau ni de tuna kalengta te rit sa kani Dimapur August tarik pungu NSCN-IM General Secretary Tuingalang Muiva Hospital kau kagan tingmik asak razau lokan metang August tarik pungu nong discharge sudan nakatuang quarter kau gwangdat bamthi tuna lumnu me chamri ti thai kani NSCN-IM leader DH Muiva tai August tarik khat Khautai Christian Institute of Health Sciences and Research Dimapur Nagaland Referral Hospital tuna ni thaina my hospital kau admit sulauna razau bam chongi General Secretary DH Muiva Referral Hospital Dimapur kau razau bam mikhau naga me azuri ka khang kadan laukan me khang ta National Socialist Council of Nagalim thunku mai indau kani inbu na hospital tong doctors kani nurse nun kadan diang launa ke ge nai mi khoi ta lau me khangni NSCN-IM thunku mai indau kani nang yu tong service kai me pan anyu tong leader guide na bam chongi tuna thunku mai lat sa indau kani NSCN-IM leader ka khang sina razau bam khau naga mai kabam asu khawba mai koi kalum launa machuang laukan me khang tani thunku mai indau kani mai goi na khawra kuang tong sohiam ti lau me studio tuna sa indau kani karu sing me khaw ngampri ri mai ra kuang roi anyu tong leaders ta tikai laudat me khang ta thunku wi tuna NSCN-IM sa indau kani Tamenglong August tarik pungu CSO Tamenglong tuang press statement tipat kan me khaw bu khatong NFSC napsam KK khaiba cluster Tamei subdivision kau inzan ni mai Tamenglong tuang dukan kau zualau meta lahan dat na beneficiaries nun kau inzan khang phungtat kan thi tuna sakani dukan kau rilahan dat kan mai napsam goi tai August tarik pungu khauri concern cluster tu thang inzan khang phungtat kan thi tumna napsam tai asan mak milung kau beneficiary goi khang inzan padat ni thi tuna sakani mi da kau leng mai naga council Manipur Tamenglong John General Secretary Lovingson Moita CSO Tamenglong tuang member goi ta thunku mai indau kani CSO leaders nun rendra lak meta kakhat lau mak naman sai koi tong semroi tan khau lunggut na tan bo min sang mi hai gwang tang tongi tuna sakane New Delhi August tarik pungu Rajya Sabha August tarik pungu Tuesday khau Manipur khau kaloi na bu Jaruk President's Rule extend sudat kan khang statutory resolution pass su kan the President's Rule extend sudat ni mai tai August tarik na kathum kum singnai na chui na pung khori ka hau khangi Manipur kau President's Rule extend sudat khang Minister of State for Home Affairs Nityanan Rai Rajya Sabha kau Resolution pungku kan chongi kumna voice vote la kan metang extend sudat khang lading la kan chongi Opposition MPs nun Bihar electoral rolls lam kau special intensive revision discuss sukhang demand sukan chongi Nityanan Rai Thailai na Manipur kau lat lupat kan metai rachap jang rap mage tiki mi tai high court ST reservation lam kau order pat kan me khau ka hau kan chongi tuna sagani Gansagri Manipur tung lat lu hai communal day tuna sabam gai metai ni alat me day tuna rai sagani kumna center President's Rule lawang kan may lungkaw thaisu may report na kan magi tuna sakani Ministry of Home Affairs Security agencies kani civil society organizations ta parira na Manipur kau chuzak may gwangdat kahawam the tuna sakani
Infal August tarik pungu Defense Wing tong statement August tarik pungu Tuesday kau tipat kan mai thailai na tatkan mai naida kau tai security forces nun joint operation tatkai kan mai kau Bisnupur Churachandpur Thaubal Infal West kani Infal East district kau re no mai kan route na pungu nimtang kani tu na tithai kani Manipur tong district pungu kau operation tatkai kan mai tai intelligence inputs nai mai kau Indian Army Manipur Police Assam Rifle CRPF BSF kani ITBP kariu na tatkai kan mai khau num mai tai nim kan chongi num mai nun tai kan niu chong ri ban sin khani explosive azu ka zau na nim kan chongi nim kan mai num mai kan ru na pungu tai KCP prepack KYKL khani UNLF P khawriye nim kan mai ban sin nun khau tai ta mai ruk improvised explosive devices ru na churuk projectile launchers detonators communication equipment bulletproof gear khani bai meri khau sinsu mai ban sin nun ka sau kani tamai pang khotai AK-47 rifle 303 rifle single barrel gun kani pistol kasau kane New Delhi August tarik pungu Reliance Group ton Chairman Anil Ambani ta crore chingru na Chennai loan fraud case kau August tarik pungu Tuesday nung Enforcement Directorate headquarters kau ka wang na kwang chikyu interrogation sukanthe lumnu mai cham thailai na August tarik pungu nung lathan kan metai first round DA zang nai khan nai tang kaloi na lathan dat khang kau dat ni DA tuna sakane Mida kau Reliance Group Chairman ta ED Re Zang Chennai khani ru lung khau mi tong scam lam khau document submit chu khangni ti thai kane tingkom rik charuk na charuk tang mai industrialist Anil Ambani ta ED headquarters New Delhi khau gwang na Prevention of Money Laundering Act bang khau fraud cases nai gai milam khau question sukhang kau kan chongi mi tai katwang group companies re lakan mai loan nu ne cham thelai na Anil Ambani roi fraud case koi khau kamai ka zaw mage kalam to financial decisions koi high companies strong internal board roi lading la kan chong dei tuna sakane guest jam asai August tarik charukum singai na chi na pung khau tarik kanai June khoroi tarik kathum June kum singai na chi na pung long khau case booking sulau mai serial number Ching tamru na pungu phai kharik secure the Chennai khore serial number ching tamru na pungu phai pedai rik the chat na pedai ngan khang insan puni Tamenglong ting nai luan puak phabu tarik charukum singai na chi na pungu Lao chuan ting riu puni kalan ting zin ting rai na ye singbang ting riu puni puak phabu tarik Chennai kum singai na chi na pungu Lao chuan kalan ting zin ting rai na ye singbang ting riu puni Mai ku wai na king in sui na king lau mi khanta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek ten rek ngan ma nga thon ku wei asai khang tu cham hai khau ringan lau thi in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku thei